tunapoomba kwa jina la Yesu Kristo, usiweke kitu kingine katikati yako na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo hatufai kuweka kitu kingine. Biblia inasema kwamba he is the only mediator from man and God. Yani katikati yetu na Mungu ni Yesu peke yake anafaa kuwa pale. Jesus is the only mediator between man and God. Kwa hivyo Yesu katikati yako na Mungu ni Yesu. Hufai kuweka kitu kingine. That's what tunakwambia, ondoa hizo vitu. Wacha kusema hapa nimepewa maji, sijui imechorwa mchungaji nani, sijui imeporwa nini, sijui imechorwa simba. Wengine hata hizi vitu tuache. Katikati yako na Mungu hakuna kitu kingine kinafaa kuwa pale. Kwa hivyo kama kuna tu vitu umepewa, wengine hata wanapewa kakombe kadogo, anapewa enda uweke mahali. Unapoomba ukaangalie, unapoenda kuomba ufanye hivi. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, katikati yetu na Mungu hakuna kitu kingine kinafaa kuwa pale. Bwana Yesu asifiwe. Tulipewa jina ambalo liko kubwa kushinda majina mengine yote, na ndio Yesu huyu ambaye anatuambia lolote ambalo mtaomba kwa jina langu, kile gyote tukienda. Hiyo ndio lugha yetu, mother yo, kitu chochote ambacho tunataka tunafaa kuomba kutumia jina la Yesu Kristo. Na that's why katika jina la Yesu Kristo, hata kama unapitia situation, siku ya jana kuna one of our sister ambaye alikuwa anatutumia message, anapitia situation fulani ya yeye na mzee wake. Lolote ambalo unataka, ni mzee wako amekamatwa na huko nje, unasema kwamba nataka aachiriwe, unatumia jina la Yesu Kristo, unaingia katika maombi. Kumbuka kwamba tulisema ni kutumia ulimi wako. Tulisema kwamba tunaongozwa na the book of Proverbs 18:21. There is power in your mouth, in your tongue, to declare life and death.